Agus an rud eile ná drasógaí, súd drasógaí. Súd drasógaí tá sin marú antibiotican, cos le daoine bitir mú poisttí fadahain mú dró na dróg a dhéaghracin agus na méid siad bitir a teart acu na gceart agus na méid a gíthe head agus bhí súna drasógaí tá marú antibiotican agus tá léar mór rudí eile chuideá teile se duine tústaí na bhla go níomh dú a fása súna drasógaí. Agus na bhfuilann tú maithé chuide súí an na drasógaí facatú agus dhéarú suas agus tá hatú síos ní lusa a bíon sean drasógaí bitir a bhí múna delagaí fiotearú a dheoia bí caiitin chuide súí an na drasógaí agus éhrí agus a tuairníine ó leat agus a súbhrí mástún sin. Tuairníine bhar smidine. Never some canyon ver an nanelle. No, but it's like a sieve or a what is that thing called? Geantas émotas a shan. Oh. Cosada agus English lenny he's bon agus bruite rat na preti. O didn't go walk to Oh, Knickers gone down. Yeah. It's like the pestle. Shine that you push you just squash the potatoes with. So mar dúirt súdrasógaí, it's the juice of the bramble or the blackberry of the snare dúa. Agus tá sé it's an antibiotic mar dúirt. Antibiotic. Agus tan smere dúi yetain fast miltina mai fast. The blackberries are good as well, right? Inta mai fast. Mar antibiotic or for the health? Well, honne the harp aran na rodniat mission yenen med súlahos na yvishe the So that's for the juice of the blackberry or the blackberry leaves. There's a pishkin, there's a little cat. What's that pishkin?